Sao kazi ni kazi. Leo tuko tarehe 13 ya mwezi wa kenda ya mwaka 2025. Tuko hapa Bukavu. Tunashukuru Mungu sana kwa kiongozi mkuu Engineer Victor Kateba. Tunapokea kabisa ma products zinafika. Tuko na mélange de thé, tuko na cypress, tuko na puissance 7, tuko na roi des herbes kule na bouillie na mega 7 na clair plus sao fan VD sao on na BBT na wile. Maanake tunashukuru Mungu sana kwa kiongozi mkuu kabisa, maproduct zinafika hapa Bukavu. Tunaambia wapendelevu wote, wakonsumateri wote wa product ya sao hapa mu province ya Sud Kivu. Product zinafika ku bureau, zilishakuwa deja hapa Bukavu. Mkuje mununue product zishakuwa hapa kabisa, na mapuissance 7 zinakuja kwa wingi tena kwa prix ya bei chini sana tena sana. Prix ya promotion. Mununue maproduct zimefika kabisa. Tunashukuru Mungu sana, na tuko na kiongozi papale anatufikisha maproduct hapa ku bureau. Tunasema sao kazi ni kazi. Asante sana.